Thank you so much for joining us here today. Okay, weekly reading weekly reading sida hana ki type tawgani Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday dum format dum chatkani. Timestamps description box the yangani description box the time bakoi pokpo numit tugi nakan the time me angani du nambiu tugi yembiu. Personal reading pambiraga su Instagram ki link description box dum yangani reach out tawbiro. And that's it for the intro. Hello Sunday ki card se laire patharage ahambada handaki hapta sida Sunday jing de ko ayang ma change ma lakane ba mogi punsi jing sida any like tawba thaba ma ekta da ayang ma change khangau da lak pa change na ne kamai toge habada thaba am tawba apan ba laiba natrak anai yaw ba haidi negative impact ma lakane ba ko life da sigi negative impact se tawge khalaga thabak se pangtho pangam da bugumba du ma khar thokane ba ko ado si gi matang sida mating pang ba se friends na pangani maru mapang da gi mating ni bida ngoi ba lai bingano sini sida card sida hai je handa hafta sigi ni ko aduka bonus card sida Ace of Cups. Ace of Cups se ta shambagi di it's one of the most positive cards of card deck ID card deck ma'am sida positive card ma'am rakta mani sisu ado si sina hai ni se opportunity phajabam changkadari bahanda ki Sunday gi handa hafta sida dasi phajaba opportunity ja maybe feelings we be ai ko habidi cup se emotions habine ba cup sigi portrait over je ayam matam emotions hai aduna yamna emotional oiba pot haidi yamna harau hangadaba pukning yamna peran gadaba adugumba opportunity am sangani maybe thaba ingangi bu oiro natraga lai shu tambagi bu oiro hadi kadam selection phang bu oiro ko natraga even like me amna pami nu shi har ko bu oiro habidi adugumba kitang yamna harau hangada ba dugumba thokani handagi hafta sida tuni Sunday gi sumain tare. Have a nice day, have a nice week. Bye bye. Hello Monday gi sida tari se hoji yang si thabam tawbada mari marang adum thangba andak se thawai noi ta ba kha thokani handa hafta sida khara wakhal yam nungai tabagi card am yauri ko sida Nine of Swords aduna hoi handak se mangale ma u daba punsi je adugum bam thokani dubu handak ki sida yamna shocking oi ba yamna angak po ba pawam di ta dori to si card ani se pulap tar eba si sina angak pa si sina paw angak pa paw ma ta dori handak se handa hafta sida do sigi angako pause na pukning kitang thawai nungai tabje kitang phan ba dugumba mo be ai handa hafta sida adagi bonus card sina handa ki hafta sida Nine of Cups utare Nine of Cups sida shembedi magi portrayal je wish card have ne boko sigi whole card me marks the wish card obni wish card have di kano material of a pot pam ba lai daina habdi wari ne ai si ghari atang dum pam ne atra sigi bag dum pam du khup dum pam have ne chingba ado handak ki hafta sida phangbai chance yam wangi wish card sina haibadi adani. Have a nice week. Thoi noi ta badawano hara layo ai ji thoi noi ti handak se aduna zan laibyo. Hello Tuesday gi huzik para age handak ki hafta sida okay kanom change am lak pe ko change habadi akoi gi life se phase 9 asali nongai ba mu harau ba mu awaba mu hadi leidana ko aduna adogi face change amla kani hojik se harau lagadi awaba lakpe wana lagadi harau lakpe adumaina hojik se face mai lei ko do sigi face lakpa kan sida ne handak se khanna chaina bam thoka daw lai ko khanna chaina ba mi amaga ora nushina ba nei khangde na tra thaba ingang to mina mi ni khangde imu manu ni khangde handak se khrang khanna chaina ba chintona khanna ba dugumba ma lai section view wang ba ta khaga section view aduga okay mangal uba adi lambi anova ma thengna ba yai ko the star tare lambi anova habidi hui life ta kanom anova ma hogi khan bada lambi khangu urak pum ba wari business ma cha ma honing khalaga ju business ki lambi da urak pa natraga khangde lai la shutam boy ga khot kera nahangai lambi uram da ba as ai si thabak se si ma tawba da oidong mande khalam ba da handaki hafta sida lambi khangu urak pa any new solution ma tholak pa aduna ma teng pam ko gani. Bonus card se kaina have the Empress se portrayal je ayam tam mi oine portrayal ko aduna noi life ta Tuesdays in life se da maybe yamna help to ga da yamna mother figure yamna phaja ba yamna admirable or banu pi ama chang pa yai natraga nupi jing ki oranga na moi masa do du handa ki hafta se du gi ka hani min advaina ubo do
aduna mayamna yam chan boy budo adugumba ama thokpe adune handak haptagi Hello Wednesday ki parasi Wednesday ki tari se handak se wakhalwa ba hoi wakhalwa ba lay wakhalwari se hedi yamna exhausted ore ko wakhal se wakhalwari bagi maram se kaino oido no habada handak ki situation kar like situation se khute na thwani dena khanba sigi chance na thokra di amon phangore kana khanba ma lay ba male aduna yamna kahani acha po se ama pai pai na ama ju pai ning ba adumai to adum bai phiba ma tare aduna poche situation ani balance to ngamak ta ba ani phang ba dugi type ta ma lakadori ko ado semai to baje hiangi to ni karang se gai se ko biganu yamna ju greedy oi biganu sini haini je mi khudi mak loina ma ma gi oi ge habi ka ya pote thadok pa ya ba situation ma thadok piu aduni aduna tadi wakhal dum war re ani ko dum lai dagi bonus card ta tari se two of rods like two of rods ta sing na ha ga di ma se planning gi card ne ba ko gi life ta kenom kenom chakho thorang ma tawning bi handak se planning to ma le wena staging je handak ki hafta se da do si planning se hoi tabak changsen dra maksu planning tawri si planning ja mai pak pa ya bagi mong oi habadi mai pak pa ya bai mong oi aduna tum changsen biu planning je kana rakani tungi punsi da ne guys have a good weekend bye bye Hello Thursday gi moi gi handak ki tari se moi je awa pakhar nangre ko awa pakhar nangre habadi moi da di tabum di thok tab adubu nangi awa pakhar lai re ba so adi serana na tagi bai tane adu serana na tagi ba awa ba dugi wa thu ubagi nanga gi serana na tagi ba ora marina zum thorak ka do ba kuidre hada ki hafta se zum thor bu yare admain tai ko justice tai adagi moi je handa moi na taw ba thabak sing da mi na ma to thore ise habada sum thagat ningai oiba adugumba jana adugumba su yawe or maybe moi gi job kumba taw ba ma da natraga lai lai shubni hande ni min thagat pa oibdo adugumba tani handa ki hafta sida aduga paisa nu sa gi su yamna awat laite maybe paisa nu sa gi paunu ai bam ta be ai maybe admain tai duga bonus card ta tari je 10 of cups tai ko 10 of cups ita simbagi di happy family happy hara hara hingbagi adubu happy family mak haidraga su maybe harau ba paw ma taraga moi gi awaba ko myam ko ga harau ba da ending oi ba do hara hara lo shingi ba situation ama thupchen gi ba chapter close to gi ba adu ma ta be andap ta gi duga le Friday gi hojik Friday gi pa pa ta handa ki hafta sida Friday gi si Friday jing se ko Friday lor ma te Friday jing se handak se mi mating yam pang ba hai ta ne mi mating pang ba jing do na mi jing se na moi mating pang pa to ma khang pa gi handak hafta se mating pang do ba lai adaki thabak se action lama lo khot pa da sa oi thok pa gum ba action lo khot pa da ko tau ba ngam mo da ba man ba jing to ba ngam pa aduga handak se lambi je ithok to thok pa hai ta ne adugumba ma lai adu piri adaki bonus card ta se 3 of rods sipi ko 3 of rods ta simbagi di sing na di business kum ba so mai dai na be adu business mak na traga so kanom life ki kanom chakho thorang to bada planning hana jangi ko adu sigi planning ja hana lambi se udra di planning je ka su tong da ne ba adu lambi je ure ba sida the sun je ko lambi je mangan lai na ure adu na planning je ho gre ba planning je ho jalo mai pak ba gi chance am wangi adu na handa khapta sida all the best might be Hello Saturday gi hujik last ta yeng se Saturday jing sina ko mingon da phaba tawra ga din phaba phangne ba mingon phata ba tawri phata phangne adune ba handa kitare je judgment na ta ba judgment je dum spirits na judge or aga phaba gi na phaba phangni phata bi na phata pol phangni adune ta je du handak se chance yam na mit sida to ba ya ba khot pa ya ba leidana adugumba se yam na uye ba ko adubu lambi se yami ge lambi loina mak to chat pa ya ba lambi ni habadi yaro ko lambi khara di manglan da taw ba adum ba bram gi lambi on ba se aduna adu khara section biu loina mak shin ba thungna ba ngam ni habado adu di lan gani aduna thado ba thabo khara thado ga taw da ba khara da mai on jalaga adumaina lebiu aduka 8 of swords tai ko 8 of swords say it's about kamai haini secret sing hana khangam da ba secret ma habe yar ko ado mi de ki hana khang da ba pot khara khang ka ne bo ko aduna khara su ang padi oyani aduga bram de hingbi anu bram de hingi na tai aduga last da hoi tawe khan ba handak se thabak se sa pangthok pagi king of swords na tai ko
ꯅꯤꯡꯊꯧꯅꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯕꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯃꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯍꯞꯇꯥꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯈꯔ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯦ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯣꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯇꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ if you like the video like it and subscribe and share the video. Turi, I'll see you next week. Bye bye.